Gicigo kia ukambani na kiria kiri ngumo muno kumana na thina wa wagi wa mai kirorete kunyotoka kurumirira miario ya munini wa mutongoria wa bururi akiranira thirikari ya Kenya Kwanza ni hotorete gukinyaniria kurika kwa demu ya thwake ya umma gatagati ka ingi ari ni hamwe na kuhura njeki tabarira cia wenji wa mai kaunta-ini ino. Government ambaye itatatua mambo ya ukambani, kwa sababu shida yenu ni maji kewo, si ndio? Demu ya thwaka na iria ni ya muigana wa bilioni 82 iria irarugamirirwo ni thirikari nene unyitani na bengi ya ukuria ya gicaro kia Afrika ni ya uriku wa mita 681 ikirigirirwo kuiga mai ma gutabania urimi kuona gicigo giki ni imwe wa icigo iria ciamukagira mbura nini kurithia mahiu hamwe na mahuthiro ma miciini guku aikari a gicigo kiu makirigirirwo kuhumurwo thabari ndaya cia ucaria wa mai. Na mjue tuko na dam kubwa pale naitwa Umma dam, tuko na Thwake dam, tuko na High-Grade Falls. Sisi tutangangana na hizo dams mpate maji. Kuhetukira mahinya maria athukiirwo eta muteithiriria wa president Gachagua niranire gutigirira tabarira citiganite cia wenji wa mai ni ciakinyanirio guku imwe ikirigirwo gukinyanirio mwaka-ini ukite naguo thukuru wa kothi cia moko uria wakirwo gitaro-ini giki Gachagua akiuga ni makuheana macini cia kuhuthika undu umwe na gukinyaniria waki wa mathukuru gicigo-ini giki. Hii mheshimiwa alianzisha wakiwa na President William Ruto. Tumeweka pesa ya equipment. So hivi ukambani guthakithia ndama yao kuri atongoria aria makamarehera ukuria wa kiwonjoria ari ni hamwe na kumahe gitio meta ruriri akiuga Raila ni akugiria Kalonzo wara ona thengia wake kumunyitirira. But please, my cousins of Ukambani, fix your politics. Fix your politics. You cannot follow a man who takes you nowhere forever. How would you take a leader of an entire community to an interview to humiliate him in front of the whole world? And it's somebody you know. He has been with you all his life.